Nyasi mar alam ne ringre ji 31 manowito ngimagi e kinde senyruok malo e gwenge ma Chesongoch e kaunti ma Elgeyo Marakwet dhi nyime e alap ma Mauras Chesongoch. Ne giwito ngimagi tarik 1 mar dweni tok koth mapek manochwe e gwengego gotieno. Jadolo mar kanisa ma Kopere boma ma Eldoret, Dominic Kimengich, ema tayo nyasi mar alamno. Environment imeharibika kwa sababu hakuna ile miti ambayo inazuia udongo isiteremka hapa chini. So when you look at all these issues, they are all connected. And that's why we have to find a lasting solution. Yale ambayo yalitokea juzi si mara ya kwanza katika Kerio Valley. Tulikuwa kule upande wa Literu 2021. Watu wengi pia walikufa kwa sababu ya shida ya hii ambayo tunaona. Kwa hiyo vizuri we get a lasting solution ili hao watu wasiwe wanaangamia kila wakati.